Zinkonzo ziningi zehlukene kodwa baze abantu abamnyama. Zinkonzo ziningi zehlukene kodwa baze abantu abamnyama. Baze yakithi kwaZulu, baze abantu abamnyama. Zinkonzo ziningi zehlukene kodwa baze yakithi kwaZulu. Sanibonani sizwe samabhinca, ninjani ndlakithi yakaZulu? Cha nibingele lo gamgam la odume ngenunu. Iqembu engisebenza kilo kaBaselenga. Cha sizonethulela nanku umsebenzi wethu omusha ka-2024. Esicela bafowethu nisinike indlebe nisilalele ukuthi yini esiza nayo. Asibashake ngomthetho, sesinensuku ngesikhona la kule ndima yamaskandi. Noma mhlambe bekungakafiki la sifisa ukuthi kufike khona. Sacela ukuthi nisiphe indlebe thina siniphe nanku umsebenzi wethu omusha. When
Uyekali abantu babla babesibiza ngamavili babla babesibiza ngamabuwa babla babekhuluma ngathi pumpkin uyekali abantu mawusibhekisa ngabo omunye umuntu wawuthi yoba isivili manje bathi hlamsenkabe yithi uthandazana yifelanga sayilaba sesiyama sifile lesosikhathi njalo mathotha awuyeshe awusukunjalo sokuyizwe lezokhathi abaselenge basendlini selizela uvutha lelo bhodi ekade laliphekiwe asikuqolise nje ukuthi khipha selishisa kakhulu nani niyazi ukuthi okupheka isikhathi eside kakhulu kuphuma sekubili kakhulu liyashisa nje wanizizwa nje ingoma sengicela sononke ke nje kilo lonke izwe likamthaniye bekaphunga namagebe ukuba niyilandele leyabaselenge nilandele nathi ingoma enkulu kakhulu yabaselenge ishisa kakhulu cela nilandele kizo zonke inkundla zokuxhumana ningadidiki kizo zonke abaselenge SE la ungena lapho uzophuma ujabule kakhulu ungashi kodwa kuyashisa la uthi ngibonge Sogala yami phela buyekoli Sogala yami phela buyekoli kala ngilindile Sogala yami phela buyekoli Sogala yami phela buyekoli kala ngilindile Njena ngidlala usizimini awulotshani uvumelena kodwa uvumeleni njena ungishiya kanjena ngidlala usizimini awulotshani